Na siku ya leo tunahoji kuhusu ibada ya leo ambayo imefanyika Jumapili ya leo ya tarehe 27 mwezi huu wa 4. Mchungaji, kwanza tutaka kujua kwamba kuna kipindi ulipoanza ulisema kuhusu habari ya maono ya Yesu. Maono ya Yesu kwa mtu ambaye alikuwa hapa ibadani au mwingine anayetazama. Maono ya Yesu yalikuwa ni maono ya namna gani ambayo yalipaswa wanadamu, hata mtu anayetazama aweze kuelewa maono ya Yesu yalikuwa yanataka kitu gani mwanadamu afanye. Karibu. Asante. Amen. Moja kwa moja kwamba kila mwanadamu, mtu yoyote anayo maono. Anacho kitu ambacho kinamuongoza ili kufika pale ambapo anatakiwa afike, na hicho kitu kinaitwa maono. Ndio. Mwanzoni nilisema Yesu hakuja hivi hivi. Alikuja kwa kitu alichotumwa hapa duniani. Kwa maono yake ilikuwa ni kutafuta na kuokoa kilichopotea. Hayo ni maono Yesu alikuja nayo. Ndiyo. Lakini pia alikabidhi kwa watu. Nilisema hivyo kwamba alikabidhi kwa watu, ikiwa inamaanisha kwamba kila mtu aliyeko duniani aliye hai anayo maono ndani ya maisha yake. Ndiyo. Yes. Katika mahubiri kuna kipengele ulisema ya kwamba tutunze muda. Ukiwa na maono unaweza kutunza muda wako. Hii ikoje hapo? Ni kweli kwamba mtu unapokuwa na maono hauna muda. Ndio. Hauna muda. Kwa nini huna muda? Kwa sababu maono yanakulazimisha kufanya kazi muda wote ili yatimie. Kwa mfano, unaweza ukaangalia kwamba kuna wale wafanyabiashara wakubwa. Ndio. Wanafanya kazi usiku na mchana, hawana muda wa kulala. Kwa nini? Kwa sababu wana maono, wanataka kubadilisha vitu kwenye maisha yao. Kwa unapokuwa na maono makubwa, ni muhimu sana, cha kwanza, kulinda muda. Muda ni mali. Muda ndicho kila kitu. Usipolinda muda hauwezi kupata chochote, kwa sababu muda hauna fidia. Ndiyo. Hakuna fidia ya muda. Ukipata muda utumie vizuri. Yes. Ndiyo. Ni kweli unachokisema, ila kuna wakati kuna mtu mwingine unapomwelewa, unapomwambia ya kwamba mfanyabiashara anapokuwa na maono yake, au mtu wa kiroho au mtu anayefanya kazi ya Mungu au anayefanya kazi yoyote anapokuwa na maono, ili afanye njia gani ili kukomboa muda wake kwa ajili, kwa wakati anafanya biashara lakini anapenda awe kufanya kazi ya Mungu, kufanya madhabahuni, kuhudhuria ibada, lakini anakuwa na kazi zake. Haya maono atayatunzaje na muda atautunzaje? Moja ya vitu vya muhimu sana ili kutunza muda wako, ndio, au mtu yeyote ili atunze muda wake, kuna vitu vya msingi sana, vitu kama 3 au 4. Ndio. Jambo la kwanza la msingi sana katika kutunza muda, hakikisha katika kutimiza maono, cha kwanza nimesema hiyo, nimezungumzia muda. Ndiyo. Lakini ili kulinda muda, ondoa, jambo la kwanza, kuna vitu tu vinakula muda. Ndio. Kuna vitu vinakula muda, hususani kuna mtu anaweza kuangalia tu mpira, anaenda kwenye mpira alafu atiangalie kile alichonacho. Anaangalia, anacheza na kompyuta muda wote, anacheza na simu tu, au tu analala muda wote. Huwezi kutimiza maono yako. Ndio. Lakini jambo la pili, ili utimize maono yako, unapolinda muda, ni jambo la muhimu. Lakini hapo kwenye muda unatakiwa, kuna kutimiza maono, kuna vitu vinaitwa kuachwa. Wakati unatimiza maono yako, kuna vitu vinaitwa kuachwa. Naona Yesu kuna wakati aliachwa kabisa. Yesu kuna wakati aliachwa peke yake. Lakini jambo la tatu na mwisho ni kwamba kuna kudharauliwa. Unapokuwa busy kwenye kutimiza maono yako, lazima watu wakuone kama mjinga. Ndio. Yes. Kuna kipengele cha mwisho ulimalizia, ukasema ya kwamba
tunapoutunza muda tunaelewa nini cha kufanya. Kwa mtu yule ambaye anaweza kusikiza kipindi na kutazama kipindi hiki, anaweza kuelewa kwa namna gani kwamba ninapoutunza muda naweza kuelewa cha kufanya. Cha kufanya ni kama kitu gani ambacho nikifanye kwa kuutunza muda? Ni vile vile nimesema kwamba nini cha kufanya mtu anapotunza muda. Kwanza atapata faida kutokana na huo muda aliyoutunza. Ndio. Kwa nini? Kwa sababu hakuna muda ambao unapita bila kuwa na kitu cha kufanya. Kila muda, kila wakati una jambo la kufanya. Na ndio maana Biblia inasema kila jambo lina wakati wake. Kwa hiyo tunapotunza wakati, tunaangalia cha kufanya kitu gani? Ndio. Tunaelewa kitu cha kufanya. Maana yake nini? Kwamba leo nipo kwenye kazi yangu, si ndio? Nipo kazini kwangu, niko ofisini kwangu, nipo kwenye biashara yangu. Popote pale nilipo, muda nilionao ni asubuhi nimeamka. Naelewa asubuhi nimeamka ni muda wa kwenda kazini. Ndio. Nimeamka, nishafanya kila kitu ninachotakiwa kufanya, ni muda wa kutoka kwenda sehemu fulani. Kwa hiyo ule muda unanisukuma, maono yananisukuma kwenye ule muda, na ninaelewa kitu gani ninachotakiwa kufanya. Ni mhubiri wa injili, ni mchungaji, ni mwinjilisti. Nina muda wangu kwamba ninapotoka kwenye kazi zangu muda fulani naenda kwenye kuhubiri injili. Ninafanya biashara, muda wangu muda ni wa kwenda kanisani. Muda huu ni muda wa kwenda mahali fulani, muda huu ni wa kwenda mahali fulani. So tunapokuwa na maono na tunatunza muda, tunajua ni kitu gani cha kufanya wakati huu, kitu gani sio cha kufanya kwa wakati huu. Kwa hiyo mimi napenda nishauri tu kwamba ili tuelewe cha kufanya ni muhimu sana tukazingatia muda. Ndio. Yes. Asante. Nakushukuru mchungaji. Amen. Kwa wakati na majira yanayokuja, ndio, mtu anapotazama kipindi hiki anaweza kujifunza kwa habari ya maono, kwa habari ya kutunza muda. Pengine ulisoma kitabu cha Waefeso ile sura ya 5 kuanzia mstari wa 15. Yes. Inasema kwamba tutunze muda, maana zama zinazokuja, zama za wakati huu ni zama za uovu. Yes. Kwa zile zama za uovu ni zama zipi ambazo zinaonekana? Mtu anaweza kujiuliza, kwa mbona ninaishi maisha mazuri? Mbona nina fedha? Kwa nini? Zama za uovu zikoje? Mtu anaweza kuelewa hilo neno akilisoma, jua ninaelewa zama za uovu zikoje. Hasa mtu yule anayetazama na kusikiliza, unaweza kumfafanuliaje hapo? Tunamalizia. Zamani za uovu ni kwamba wakati uliopo sasa, ndio, tunaishi mahali palipoharibika. Ndio. Ambapo kila mtu ana pilika zake hapa duniani. Ndio. Kwa hiyo usijishughulishe na maisha ya mtu mwingine, angalia ya kwako. Ndio. Kwamba kuna vitu tu vipo tu kwa ajili ya kula muda tu. Kwa hiyo ndio maana Paulo anawaambia watu wakati tulionao ni wakati ulioharibika. Kwa kama ni wakati ulioharibika, tunza muda. Kwa hiyo tunaishi dunia iliyoharibika na wakati tulionao ni mchache, hakuna fidia ya muda. Hakuna, yani unaona hata kama vile sisi tuko hapa, ndio, ni kwa sababu Mungu ametupa neema ya kuwepo. Kwa hiyo tunatunza muda ulioko hapa. Ndio. Na wakati tulionao ni mchache na dunia inaenda lesi sana. Kuna sisi natakiwa, zamani hizi tulizo nazo zimejaa ukengeufu wa kila namna. Kama ni mtakatifu, dili kwenye utakatifu na Mungu atatubariki. Amen. Mtazamaji na msikilizaji wetu, tunakushukuru na uwe na amani ya Bwana kwa kusikiza kipindi hiki, ili ubarikiwe na neno alilolifafanua mchungaji Sylvester Angelo Bamlio. Karibu mtumishi. Amen. Asante. Amen.